Yang ni lagi dia datang lagi bulan dah. Dia pun dah. Tak. Tak ni nama. Lalo pininil tum karbi lochar liya song lapen socheng amreng border development committee pen ladak DCSI hemlong itu memorandum nang pilo itu Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma phan panongsi asi memorandum nang ki pido olo itu government of handing ke thela pen administrative and law and order handing ke theyo ne sinil tum pinian tami organization hoi penil tum dak hoi du ara pharman dak memorandum nang pi pinian ke pak phot rok la unplank tanglo la so incident pen la si pinile thota ni tum dak memorandum nang pilo la pen la memorandum lo putha pom penil tum adu hoi kachirai komanok be tum socheng amreng border development committee chairman sir Agustin Hanse Langlip than parjir milo asi nili tame kar I bangala pulo la pena bangke langdam pulo tangte ilitum vias karbiang long lo itum border part lapu hojai part punon police latum thirtip sido lapen jirikendeng anat puno thana do ulukunchi lapen sabuda natame police thirtip do sita me itum lapu Langhemphi anat hamren pen Langhemphi mate langlongchor ituma border area an ke kilometer thongkera phoso selang samela anaja dingpi angbong lapen haladak more than 20-30 a population do halatuma phan ke law and order pen kelang dun chariji mate alang li hadaka rada tum law and order phan kachiki nangji lason a situation nang do kok ji tame alang li tum da khamren ansi wang nang kok titi asi lahai adue hoi alam pen that pupelo haladak law and order ka maintain nangi la pen rada tum tame kapre ka long tame awar cycle long ni phan haladak bangke thana binai pusinil tum pini tame memorandum long pilo la pena bangke rada tum hanta isi ka chuning ri bangke la pulo ilitum ahok lo tema kisung ke boy ke do ulo sita melaso non a situation pen langdam lo pulo tangte ilitum arara tum kena hok thepik lo maniare nga husolo hemri tame mecholo lasi ahok lo ilitum क्रिएट हो रहा है ये टोटली वन साइड एग्रेसिव है जो संगठन लोगों को इंफॉर्मेशन दिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर को जो लापांगत और खांडुली पब्लिक लोग इंफॉर्मेशन दिया गया है दिस इज टोटली फॉल्स एक्चुअली ये सब सही बात नहीं है कहीं पे कार्बी का घर जला देते हैं और इंफॉर्मेशन देता है कि खासी के घर जलाने की कोशिश किया है या जला दिया है दिस इज टोटली फॉल्स और कार्बी आंगलोंग और असम की तरफ से किसी को भी खासी जनतिया पनार को आज तक आक्रमण नहीं किया है और कहीं भी किसी का घर भी नहीं जला गया है सो I request all the organizations and law and order and administrative of Meghalaya please try to get a proper knowledge what is actually happen at that particular place अगर आप लोग सही बात जानने की कोशिश ना किए बिना वहाँ का जो इंस्टिगेटर है खांडुली हो लापांगा हो उन लोगों के से जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको बिलीव करके कार्बी कम्युनिटी और आसाम लोगों को आक्रमण करेंगे तो ये आने वाले दिन में ये अच्छा नहीं होगा सो आई हम्बल रिक्वेस्ट द बॉर्डर ऑफ मेघालय टू मेंटेन पीस और ये पीस मेंटेन करने के लिए आप लोगों को जो बॉर्डर पे एक्चुअली क्या हो रहा है और ये घटना क्यों घटी है और कैसे घटा है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने की अनुरोध हम इस प्रेस मीडियम की तरफ से उन लोगों को करते हैं पिलो लपेन तुम मीडिया तुम फान लपेन पिनिन तुम दाक वांग रपेट नि तुम दाक हमरेन रीजनल कमिटी सेक्रेटरी इंति समो क्या है लपेन तुम सोचेंग हमरेन बॉर्डर डेवलपमेंट कमिटी गाय पुटुम पेन la salam mang kaipeni ni tum ladak DC dak West Karbi Anglong district tum DC long ke bang ina ko bang thela poilo yenom lam sabu la hoya doi long tame li tum non puan tam ka mun sama wetelang kai ker ni wang se ke bong ka cheru ka ching chek du pasi ini lang ni li tum mai lo ladak ni li tum ke alam ka prek talong thek thadat lo ni li tum ga 1951 long so demarcation na teng pen chelong vek nangji la lo isia point ni li tum apen thuni li tum non prabjing pen dang ni tum Langhemphi long tame prabjing pen Thana Nangbi nei athema hamren pen ke kilometer thom kerak throk do nil tum hajat kaprek kisung stame ni tum dak hamren ke banga ka siksak do asini tum phan non immediate prabjing pen ni tum phan Thana Nangbi nei la lo la pen ke thom bang ke ni tum hala non la isia kisung do
itum jantia korte itum nile tuma phanisia kaiki hutame lang tumisia power na ke ayana bangal phelo mekhelia BOP bangal tum pukar biang long luduko asela bangso BOP bang ke immediate ladak shifted nai anotangte alang litum ta prang ben ke do dim do hala bangso dim ka pachidu dam ye phan pu la bangso ni tum son ni son thom pang room lo pela bangso lo bang ke nil tum through nil tum ladak itum honorable chief minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sharma pen through DC Westcar biang long phan sin tunang piglo lalo chawo bo